mo space ke mane di butikila neo berat sigin tiga kande do mane gul lat space je don tiga di mana jadi tiga mana manam lale rojare law mo jere ni rakabulan na ngam kaptama a member in Myla, a vice president and Myla, Maggie Peter. When one man ram kababagi you can chat. Maggie. Yang oleh? Wajib sila. Wajib orang kababagi ni ada ni chat. Mungkin ya. Mandinya kiyoban yang alat yang bilang, ewan hijau je banjir jawab, ewan hijau bersama, ewan jauh orang orang dalam upaya. Kamu lihat sekarang tu cikgu yang lain, orang lagi nak sekarang beda orang. Kamu lihat jangan koyan hijau bersama. Orang ini dengan jenis macam orang lain yang kamu lihat pencuri tu jenis subscribe, yang kuarsi dengan kau jenis kamu yang lama nak curi wamit, yang nak mencela cara lainnya, yang mereka berjalan ini jangan kamu buang jangan lain. Kamu lele cikgu yang lain kaya itu orang kajor pada orang lele cikgu yang lain. Kamu lele kena ajar lain sini mungkin lain lain orang dia rapi lalu bulan. Ayah mungkin lele cikgu yang lain yang lain pun. Jadi ada program yang itu yang malah lele cikgu ni. Orang yang bermalah kami kamu lele mengkaji kan kajaran malam. Lain kali kena oleh ayah lain juga yang itu kamu program yang private university yang bermaja lain ada ni. Jangan subscribe dan kamu boleh nama orang pakomnya. Amin. Kamu lalu Maggie kena ni kejaran mo. Bagi ini lawan John Barnyan Kararucine, even member in my life. Ruth Kaminara is treasurer of Myla. Ini gampang ceritakan training lain di kemana. Orang tak jaga dengan orang. Kalau kamu sih jangan cukup yang training pengibaran tekstur tapi mat. Ada boleh dapat kajuan ada surat iman mejan. Ini lengan ni. Kalau naik talak cerita ibucen lain na wili na ada wilan yang juga jadi unin tamanya program ini kan ada lain ibucen orang bangsa lain wili na juga jadi ejapun mereka kan ada dia tu tamanya wili kan ada lain jadi ia kalau terpijak tamanya cahaya pun ada lingkungan itu kan ada lain dokter ini dokter kalau kita pakai pin kajuanin cuan kan emen pilat nak ada dia wait testing cuan kan emen pilat dok kajuyo halo cukul ngayon private and public sport. Right, kagoji pwede na ako kaya. May patokin kajuanin. Yan read pwede na ako. Patokin karo ini company don't pay. Kailangan lalim nga bali ko. Terin ajarin rin CGI pwede na ako. Terin company po. Ini ramai buat ni pwede na ako kaya. Mencap cuan banyak air, kalau dia pikir jadi kemana aktif dengan aja di media jadi. Itu na oleh memang lain Myla. Pagkakalo pene juga ini na, ubijan juga ini, mensteran juga ini. Kemudian kau deh lain, abu ini, nemeri, kena kemana program itu kan aja di media. Kemudian ini itu pembahasan ini apa?
Morut. Apa ini to harus katare. Yen aro yung mga jaga inanggo niyan. Awala ba yung hiro? Tenet chino niyan klachuan. Klachuan tenet game klachuan ito ng klairo. Chilu ene. Ngayon niya ang pwede na to. Nakor pijari ng magdubal. Menin na maroko rin kataro din. Ngayon niya ang pwede na to. Kung eralo siya ng kat. Diyan lang net programming. Rene worker to. Kaya nang man imponet pag menin na barawa. Lawar ko nga jabret sige na ada nga jabret sige. Really na barawa siya. Tenet keryangan. Jason and me. Pero gagawin? Jason and me dan Aries. Jason. Now just go forward and Jason. Pepenato ini dari lima kawan. Temat to kawan. Lata kawan lagi tu lata kiri cini. Yum, sebenarnya nampak punggu tu dua belen karai. Ini apa? Ini berapa? Tu kerja kota lawan yang cari betul. Largo que me entiende el reloj. Dimarucho, ya pala. Lama juga, kalau tak ingat jangan ke, jangan anak lama betul. Laju teri apa? Ya baik. Ketar banget curang lalu pengen tak buyo. Ekatarum yum temela duranga kebar cari orang duduk lagi pujin egilelawan puyo kebar pa ketar banget durang lagu pat pokoknya kan cantik ya durang kan pokoknya pawai kayak dumpa ini tapi tidak sama apa ini tuan ernerwo aleri kepinan ini jenama apa itu kayak begitu kayak kayak main jaga bopaya ini apa kunci abiji kayak yang lagi kayak kayak cemela walim nak kayak ini ada pejancang macam begini akan jadi lebih kayak kenapa kau pintu bilang itu tidak? Ini apa ya, weh? Ruangan ini lah, ini berapa? Hari berapa? Berapa? Hari yang akan masak gampang lagi. Gimana lagi? Tiga tu pacik beberapa tu. Mulamu juga apa? Kamu ingat lagi kau? Nim bicara orang kaju tu kau tu mangai. Kan nak mangai, mana kau orang cara itu kau tu mangai. Allah di kau lapuin mangai. Ini kau, ini apa? Ya kau, terwela tangan ni, tadi kau orang mangai, tadi kau orang mangai. Pak, kanya kali lu. Kain karuo, lari ke berapa? Berapa? Tokonya kota ka, wayangan channel itu. Kalau ini lari ke par, terus channel cuy, erok aja malu par, cuy ya malam. Ini berapa kota kalak lacak? Ini berapa ya, woi? Channel anak langan. Ijo nu paguyo jadi berapa?
boleh ketemu ya Pak ya kowe. Kedurang lagu. Hebat walang lagu maju ke kayak pujine kopan. Iba Pak ya kowe. Hebat Pak. Kata apa kayak kedurang lagu kokole kuye ngajeng. Hebat ya kowe. Hebat tarum kedurang kapar bawa parkir itu. Hebat. Nilai. Pak. Cinamung jaman. Eva, ini cuan hari nerwo, aleri kepenan, cinam jenamang. Itu sudah buat kedorong kelak, menjaga buat kue hari. Yang kalau pom kunci habis kelak jam. Jangan lagi gelum. Jangan lagi gelum mau jaga. Sebenarnya bawa leng bawa saya perwa. Ini apa jangan berdiri kerja. Ini kerja di mahu yang relevan. Kaya sampai puting cibui. Ngerani kejam pun cibui. Kabar. Hebat warna ini lah. Ini berapa? Lalu kabar kanat almar orang kijadu wajib kabar apa? Semua belikan apa? Semua cara orang bakat kutu kodum. Mangai. Ini berapa ya? Wei. Kabar apa? Rani kayak apa? Jadi apa? Atau kayak kota. Wah yang ijan betul. Ya apa ya? Weh. Kota kalau nulak. Cara kayak. Jadi apa? Apa? Aman betul lah. Nulak beli kayak apa? Ketar bang apa? Turang lalu pengeling tak gula. Turang pengeling tak kota apa? Lu tu kayak apa? Begini kompan. Ya apa ya? Weh. Ketar bang turang lagu pokoknya janji dulu. Cemeni jep turang cemeni jep turang otak. Jadi lo yang kata-kata. Ini apa ya? Weh. Parpai berkedo. Bayar bar. Ini. Tadi sini jamu. Coba. Cim lewa. Tangan lewa. Oi, pangamai. Apa? Rini cuan, erin merwa, aleri kepenan, inan jenamang. Itu kayak gue yang butuh kedua kelak, dan jago buat kue hari. Segala pom kunci abdi kelak jang. Ejang lagi gue, cemene kokon parkir di kita. Nari apa jang, kacang lagi dia kerja dia jadi kerja. Kalau kita cuma menalale, sama marah penyurah kena, sama ini kalau turun lukur. Nyurah bah, di marah penyurah kena, kalau di marah bah, kalau yang kau kota kau, di mampu juga, kalau pura bah, ini terus aja, kalau bah, kita mulai cerita, sebelum kamar, di marah kau, kita mulai cerita. Paguni kamane, toil makakawan. Kaya mo lang kino paguni kamane kalawan. Mula mo nilay, ay kayo kiyo. Rek kamane meriya na ka rin, bijala ko yung mga rahan rin kapili. Lagi ko yung kayo pagkamanan, kamakalain yung wade. Toil makakawan, alo yung makakawan, kulot lang. Alam kayo ba? Lumakakayo, hawiye dago, chujalulu, jeneju, tujeneju, gagagijeneju, jaduye, langwo, wadu, kami ini mah, yang nomor ini, kami ini rak, puji dari rak, rak. Wah, lumakakawanak. Kailangan ay po yung rock. Puputo ko ulit dalam man. Ilarin ang mga kitang mga pinapapawin lari. Tawarang ako mulak. Toya may yakap mapinciri kayaw. Diba? Lumakakawanak di mga kailang na ba? Royen. Sabi ko lagi mga mapinciri kayaw. Kalau dia lah, cemil bayar orang yang baik kerja kacau tu.
terus apa? Ilere katawe agak termal. Imlam juga apa? Siapa? Lahirin jangan orang di makawan. Kata dulu kemarin-kemarin lagi lah kecil naik jadi itu kalau itu tak kalau YouTube. Lar yang ngajin lagi. Itu ninya kata. Ini dia kalau itu orang lagi kecil ni. Itu pe yang mau main tu. Ini bapak kata rebetin dia mengatakan. Kamu yang tidak kaya, ibu itu tuan kuni. Kamu yang apa? Terus rumah cerron, paru kelihatan guna apa ya, wei? Ya wei? Ya wei? Terus rumah kum, kemenet tertumba. Itu tulimba. Kenai gebel-gebel gebel-gebel yala ngai ureje diman potu ebar kaya nomor kenai gebel-gebel gebel yala ngai ureje diman potu ebar tinggal juga cemena kubujiro now beju pinjamalah. Kenapa perhati dia lo? Kenapa perhati juga pak? Mama kayu hari yang itu sudah dulu cene kata cene jadi dan dua cene. Kamu lo chasing Ari, chasing Amy. Contoh mana kamu? Chasing lawak jadi nama itu pre. Nabarama kata rodo ini kata lawak. Elok naman pramanaga. Junior lajuan chen laju tadi elementary school. Every jaga mai one month. Junior lajuan, jadi rong perban ada. Junior lajuan. Sampai kami ingin memberi
kembali dirindukan. Itu kenyataan camboya. Ada lutulah, jadi dirindukan. Pokok tadi anak-anak tadi dua. Tadi dirindukan tadi ber. Kami rumah tadi merah orang di mana yang akan kerana baru kan kebetulan taruh kami cukup ya kami yang cukup ya kami cukup lalu betul betul lalu mulai tayo terang kami yang ikut dan tayo kami yang ikut dan cumpi bahwa tanjung tu kira kami itu dengan tadi itu di mana kerana mulai tayo karena Jadi ko bicara apa? Iya, coba pinai misal apa? Coba nunggu ko ya apa? Pinai misal, wah morong bicara baik, pinai misal apa? Morong mengalir bicara. Itu tuh bicara lalu akan jadi gitu dulu. Kita baik lalu berlomba untuk apa yang tadi kau pilih. Keren kapal, kapal yang ada di bawah dunia. Saya bagi kita di belakang karyawan. Ini yang tadi bisa malah. Coba banyak lagi. Elabar, kamu ada lucunya lajuan. Juan, jalan kamu. Wajan Laura Elementary School. Hawaii. And Jabri Mujinwa. Better than Pavanaduin, Dio Morata. Tôi cho ăn một trường phải thấy là vậy thấy đi bây giờ ai mà cái lúc tôi đi mà đã thấy ra luôn đi trong ngày ông anh nghe cái tôi làm ông anh nghe cái lúc tôi làm khi nó tôi làm thì là đắt Rakale yung kabilana. Ako mapalit Kinagutong mo ninakanin ko. Kino lang makakalin mo naman. Kino mula ribar wang magawin ito. Kung bakit kino ang rola ka naman. Pero inaanak ako na ilang ko pala. Kung kagalan, mga 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 penulitin. Untuk tuturan. Waris kini waktu talingan kalian nina kalian perlu kalian lawan untuk berlarang. Itu terlalu sedikit. Ini lewat. Mereka kalau dia lewat. Mereka kalau dia lewat. Ini apa? Boleh ini juga pintu berlarang. Iwan, ini baru awal tu. Belum ini kurang juga. Ini jual beras. Dimulai betul. Jadi jualan. Ini jual nenek naroro. Apa? Mulai dari awal tu. Mereka berjalan di video. Mereka jalan tinggalkan tujuh. Ini untuk mulai walau ada di rumah jalan itu lalu di sudah makan yang naik
Tatalakan. Ini kemarin beberapa. Kamalo Chevy Jalora Medesku Pacu Kapol Galangan Chevy ini juga berjalan kebanyakan ke elitara dan kerajaan Salvinius Julius Elkoe Salvinius dan Julius Martin. Papanado Ventuan. Kejadian. Dinamon Salvinius dan Perbanatalam Dinamon Enakan cuan Jadi wala na lawan ng ro Jadi lo ro giya Emil to Tigno Junior Janari yes Where are you? Emil to Tigno Junior
atau mencuan rupau. Rane king kajuan rupau ya. Ilantun kapuk pau. Ragudan ini cuan pau. Every ruangan ibu itu buat kaki je. Rane king karu. Ever ilantun buat kapuk pau. Ever colok. Every ruangan ibu itu kapuk pau. Lagi lucuan. Pau itu lucuan. Ra. Aku bulan itu. Pau. Aku tahu dia lagu begini. Lewat. Pau. Pau yang kayak lagu. Oh, agak jadi lu. Lupa ya kok pau. Kau ruangan baru. Lalu tan kapuk dengan langsung marot. Ibu Cico artin tangannya lanjut kok. Udah langsung cuan. Rak. Lagi renang pau ya waktu ini juga pas. Orang ni jen rupa yo. Jadi orang rayo lawan cuci. Dalam cuci belum lagi keberak. Pau ya kelok. Ini cuma beberapa ini ya kebetulan ini. Kali ini nombor. Kamu lagi betul no. Ini lagi yang ni. Joen Anjola dan Kuapku. Joen. Ada yang dulu Anjola ngajulo korang. Perbenadung nau si perbenadung tuan kuitung boleh mat. Cuman lelah berorak wanala. Lelah bercuan apa? Kalau kau ini ni pun walalan buktian. Ini kau mira kau berubah. Yang tak ada ngau dia tutup mulia. Dia berubah. Yang kau itu ini berubah yang mana? Lebih biar berubah. Yang tak ada ngau dia tutup mulia. Lebih bah. Kanim dah. Kudewa, naredi. Pulugam dah. Kudewa, atat. Ragam dah. Kudewa. Tulan. Laro tanung kemana minum kudewa. Rakam menerol tunggu kudewa. Cuani kamani keinai cirale kuede cuana tanum wadi kuede erro itu ala kuede iko lelanga kuede minna kalau mau rolak kalau ke kacun jakul kuitu dan lagi bah yang baik kamu terus kuit raja pangkuit ratan kami waidio rani juang
Rotanum TV, rotanum nale tayo rini bar komone rani itu. Rotanum bar TV. Lah, cipongane juan, rabar wanala. Ika kaya kalau kot. Dawa. Dulu ko jalanan dukun beb. Pang mina ko ba. Enda pete ko ngau dei dia ko ja buto niyo. Iya nama jalok. Ya bang. Kanem dah. Udah benar deh. Jangan doang. Ini juru. Kui. Ya bang. Belum dah. Kudo bata. Lula tu baik juru. Uti zona. Dragon dah. Lula kudo bang. Pilan. Lula bewar bang. Juru. Ragailah. Erro jam kemarin minum kudo bang. Kalau katanya mau kue tempe tuh, ya lu lagi. Lebih baik juga bicara. Kalau gue kue tuh rakal gitu mulak. Rakal gitu mukang. Nak Eropa. Lebih baik. Ini apa juga orang ini? Ini pencumperannya. Pangina apa itu jago? Dua kali jengka bilang rom kue kali kurang. Coba, ini orang penyemon nih. Agak cepat. Ya par, jalan tuh kot itu. Dua kali, jengka bilang, senka bilang, rom kali kurang. Rakat tuh cikne rambut. Berelangan neo enana. Relangan bawa enana. Lah relangan korajin bubur. Kalau ini orang macam ni. Tahu kau kinan terinai. Cuan ya tahu kawan kinan. Dipikir. Kuda cuan tahu kau kinan. Jangan bujang kuda. Tahu mulak beriyo. Kuda jual yang tak cuan pe. Ya, yang lagi cuan yang kayak mulak kore. Ya cuan yang tahu kayak mulak berdiri. Ya berjual tu kayak mulak jual yang tak cuan pe. Yang lagi cuan ya kore. Yang lagi cuan yang kayak tahu berdiri. Terlakar kain golan nanti kuda. Raka lempar gitu. Raka kayak melanak. Dia lagi lah. Ini aku kejar berkeliling kuat. Kalau main kayak dulu berwarna kemayon. Akhirnya lelaki jangan Joshua Kalin dan Dias. Joshua, kejadian malangan berwarna bercuan dari Mariaman, U.E.S. Mariaman. Datang terlalu berwarna tuh, mari kita jalan. Itu ini tuh air jual lagi.
Ilo, ay nanging kaya lain. Cuan rana radera dilo bedere nindo cuan dia tegilet. Tegoy wa kaya lagare cuan ragai balikan kano yung guru may kano kawan manan dito dilo den. Tegoy wa pa. Pag cuan winjen kido ang banan nilang alaja banan kaya dito benuni mulim. Yung marikas pag yung tanong dito bago yung maningin hindi siya magpapanado yun. Kamhalog ng Mariaman. Jadi wala ako ng Naxon College. Ajal tayo ng dress ko. Papanado yun ako. Ini kan maman. Maman cuman maman orang kali mewan. Maman yang orang-orang ini. Emang, baru kan nggak kurang. Maman yang curang ibu kan berapa? Maman, bukan berapa tujuan orang. Dia memang orang kagak lagi ini dengan rawan. Dia kita nggak kurang. Kita memang cuman aja. Itu cuman aja. Yung pertuli, ewa minum kena apa? Ewa, macam mana ni langan ni? Ero yung mana ni oda ero lu beli kapit dipukul. Ewa, dan baru beli nanto. Lu beli? Kom, telepon bawa nung apa nak pai? Telepon apa? Kain, beli apa? Kain. Mama nung may kain. Ako diba na orang yung pinisa. Diba na kaliw? Pinisa, sing and song. Diba na kaliw? Diba na orang yung? Diba na kayo kayo? Pinisa, shoot the floor. Diba na kayo? Diba na kaya? Diba na kaya bilang aja? Murah-murah dulu. Bisa, pension. Kalau mana amas. Kalau coba kamu bulan lain, coba baca kamu tumas. Amas. Kalau kamu tumas. Kalau kamu you crazy. Allah, kamu butuh crazy. No crazy. Kalau kamu you crazy. Paul Samuel jadi wala lawan lagi. Gobernador Paul Samuel WES Wacha. Gobernador Wakilin jangan rakam dengan merong. Pulang kurang amayong pulang video. Yo, cuma lagi barang lagi. Lagi time biar turun film jualan. Sedang biar rumah. Rebelle. What? Papa ibu lihat tu film jualan apa? What? Papa ibu lihat tu film jualan apa? What? Papa TV one tak. Baba pun kabul ya, jadi kita mama, kita itu. Baba yang beli kabul ya, kita itu jual mama. Aku beli lagi. Tang man rumah jalan, jangan
Regina yun. Yung mga kaligina. Ayun. Ayun. Regina yun. Kaligina nga niya. Yung mga kaligina. Diba? Yung mga kaligina ito. Pokoknya Regina yang aku lihat John. Tiba-tiba John apa? Ah, itu apa mu yang di mana? Bayar rumah aja lah. Oi, jangan rumah aja lah. Ah, tak. Papa itu lagi John tiba-tiba John apa? Oi, yuk. Protala ini alvin minawal jalan mulut chen. Ini dulu. Aku ngaji kalau beruntung jangan. Teman. Belum jangan lagi jangan. Lagi-lagi itu beliau bin aku kalau kerja bin. Itu tim. Apa ya? Apa orang jangan. Timnya kabut yang lagi jago. Aduh yang nang jadi koron jangan lagi jangan. Yang mau jauh aku. Pertangan lan. Kalau ya lagi akan namun. Namun loloan molok-molok. Pero laki ini jangan rapai jalan molok-molok. Rapai baik-baik dirolak. Bakalan cuma harus jalan video. Oi, kenapa hirut kia? Oi, yo yung ero kamane mo yung ero. Mo jangan nakak sama. Mo. Alaban Kamolal Paul Samuel, pakainya ni wala lakot. Jawab ko. Justina Harry, Elias. Kamu lelani Raini Paraima kamu lupa jero airi roja mata cenjugu baca limpu maui eta ini Justina Harry hijiro jen jugu leo iro lora elementary school erang daido limba benado inawe siap semua. Harus bicara juangga lalu harapan yung tigil kali. Akan tigil model lagi dilawan mailo rebayo. Yung akan tigil kita. Akan walau kecil kita berakan kacil. Akan pelanjang. Icang beoda lagi dileau hilo rebanai. Jika berakan tu lagi marok tu penjuan hilo akan kacil. Kalau dia lalayan, nama apa? Hewan. Ecap beol hilo man. Jika berakan tu lagi marok tu penjuan hilo cerai akan kacil. Kalau dia lalayan, nama apa? Hewan, ecap beol, ecap udungan. Agar waktu lagi malam token udun, ewan lalabel, agar kacil, lalabel, emang hewan emang kue elajo udun ewan. Cepat agar pas. Karena mall yang cerita hijri wajuri kan perempuan jaraman kaki lalat akan man yang jual lalat akan lalat kecil lalat parbai kemudian wajuri kurunguli celebak lalat apa ya tiga kane yang akan udah dulu ya mailo rebayo Yung John jada bakar walau to yung leto kulikai kue leto kulikai kalau dia pada yung pacegekani agar dia putra jadi wan kulilewan mailo ribayo
Ekar ekar walet tujuan jeruk, jaga boyo ekar kacil. Tangan lalayan, pejam picang boyo lagi dia tidur pangan. Ekar tulak walet tujuan tidur boy, ekar kacil. Tangan lalayan, yang mana boyo tidur lewat. Jaga boyo ekar Kena ambil picam dalam diwajib kaya penjarangan kami. Pebenago ini kademi ke pecen jabria. Mereka benai wala cerada. Ini cemagin pebenago ini ya kudu dua kali ini pun kanu di membuat. Justina Eri di kunjungan perwenaro yang Pomrol. Ini walau tawanan Charlene Lang, juga Charlene Lang. Warning. Katain Charlene Lang. Isi kapan lagi rolo UBC. Iya isi tahu kalau peberato hidangan komunis, peberato hidangan skandal label rolo lagi rampai lusuhani. Jawaban rolo kiri luar kiri berbeda. Jawaban rolo dari label ke katakan. Kelabar barang siap ke yang akan ke rumah. Harus dia era jujarat ke yang alak. Era ke yang alak ibu katakan. Era kata apa kalau dia balik pak. Kekela apa kalau dia keilana. Ting 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 kap tang tang tang. Dia erobat kata apa kok? Erobaran. Kekela kuawal di cero. Keilana. Ting 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 kap tang tang tang. Dia erobat keilin yang lakon. Erot keil watak. Erot rasyana ilmian. Lanjuran kebira itu kecil keil. Lalu erobat. Mama, ya oleh bapak kejaroi cep ke tengah kejaroi polisi naro. Dia era tadi, terima kasih bapak. Kebira itu kejar tiket katakan. Dia era tadi tiket katakan. Era tiket katakan itu turun ramai. Dia era katakan apa ini dia rompi mana baik. Cina, era katakan apa? Kekelak apa ini cero. Keilana ting 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 kap tang tang tang. Erobat kata apa kok? Erobat kekelak apa ini cero. Keilana ting 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 kap tang tang tang. Ini jawab pak kata ini timana yang lucu belak ero. Dia ngalan ramah. Dia ramah tandu. Dia di mana ada berani naik rumah kero. Ecuponga saya naik rumah kero. Eba kacamat pelan rasipu ya ro rasai tadi lah. Lawet eroban mengayu ran bewani kamane akalkan poyan ini lawet Ebat cipong adat di mana pertemuan naik lagi. Ebat pak kesambat pelan kiran supu ya roya racai tadi lah. Dia ya robat rani ke tindakan kemana akal. Kakak rani cuan di mana ebat pola kecil. Para pak kesambat pelan kiran supu ya racai tadi lah.
Ebang ngalis kang ero jarang mata ero kamane pinne ko ekal ko amore cinar ko ta ero chon ngala ekal yang chon ngala ero lah ranio ero tanung pinne ko tanung ranio kacari timana bayi kang ero eba Alasi pukala mapeni roya roya biru. Alasi pukala mapeni roya roya biru. Aku nindu perangan roang alari langan ada dewe edo anam yono kiama. Ya erro joyti kamera. Kia butula karan ada dewe alora dan bayi tula kan sipin yang alakan pin. Iya, mereka tengah kebenar. Emak tulang kan sipis kantin. Mama, ela renang lalu lores peloneng elupang. Datang waneng tak kajanran. Rongem palan nasi pukonyuratan nengennya upamara. Etan lak etibat tagaro denengak eroban dudagai pindero. Ebat piridil lalagola. Ebar palan nasi pukonyuratan nengennya kadumura. Ebat tanengkan kadum tanengulak tagaro denengak ebat lalu eroban dudagai pindero. Ebat piridil lalak. Dia balan nasi pukonyuratan nengennya digumula. Atan nengennya atan nenglaku elak etibat tagaro deroak eroban dudagai pindero. Lakin kan tata eba penguratan nengennya ekale ero jalalak ekale eba sibai ero sibayang etan nengung tita tagaro dero erolak jalalak erolak kanalak toyogai Ilgalak dulu ada dia. Ero tu kata-kata kau siaram tanpa cineromba. Ini stimana ada orang tisko mana naik bas tadi tisko sini minang kom kado sini amuan. Kita mulai salin lain. Dan buka tradisional middle school. Pokoknya naruan malam, kecil rumah. Kita aja naik hero, tujuh benar-benar naik sekolah. Tidak jual alam mana, alam jual alam tu. Alam punya sinoi. Alam tu. Jep dia macam jep ini dia. Tujuh ah, tujuh. Kalau kena terus ada upaya naro. Baru kalau kita muda orang tu macam, tu macam Cina. Oke, kamu orang ini coba. Kalau jadi orang lawan lagi tu. Ayam jenis pelangan Alina bocor mileja 10. Alina bo. Terus Alina bo jangan 10. Wala yawa kumulalit. Sekarang namun nago cumule. Icumulot tiye. Kelas mengucap tene. Sampai dalam perbanatoin. Punya dapat apa?
The title of the story is The Lost Turtle. This is a story about a big turtle that crawled as old and lived in the deep. It is also about a small turtle that went looking for its mother. Ikamolong alina ko dan dies. Ketene ilalangan piana ka anger pop school. About judges, teachers, and friends. Today I'm going to tell you a legend from Fiji. Fiji is a group of islands in the South Pacific Ocean. This legend was taken from one of the islands in Fiji. Once there lived a man and a woman who was married a couple of years but did not have a child. They were dying to have one. Every day they talk about the leftovers every meal. The wife would say, I wish we had a child so he can eat the leftovers. Oh yes, I like to have a child so he can eat with us, the man said. One day the couple went to their plantation to get some taros for food. When they came back, they heard a loudly cry from their house. When they came nearer and nearer, they heard the cry louder and louder. The wife ran to the house, and to her surprise, she
She saw a baby crying and lying in the mat. She held up the baby and ran to the door to meet the husband. The husband said, "Whose baby is that?" "It's ours. This is our baby. Oh, I love this baby very much," replied the wife happily. After 2 days, the baby was growing faster. He can walk and talk. There were also something funny about the baby, is that he had only one hair. This is the picture of the boy with only one hair. When his parents saw that, they named him Ulu Malatua. Ulu means hair. Mala means only one. Ulu Malatua means only one hair. There was something odd about the baby, is that he eats a lot. The food his mother cooked for the family, he eats them and left nothing for his parents. When he was asleep, his parents talked about his eating ways, which they didn't like. So, his dad said, "Tomorrow we will go fishing out of the big round basket and put him inside and dip him down in the ocean. And tomorrow morning, I'll come and take him home." This is the picture of how we spend the night in the ocean. And when they were having breakfast, his dad told him all about his idea, and Ulu Malatua said, "Oh Dad, I love fishing. I will catch a lot of fish." And his dad and Ulu Malatua went fishing in the ocean. His dad put him in the big round basket and dipped him down in the ocean. And he said, "The next morning I'll come back and we will go home." The next morning, his dad came back and Ulu Malatua swam up to the surface of the ocean with the basket beside him. And when he saw his dad canoe going nearer, he called, "Dad, Dad, why are you so late? I caught a lot of fish and ate them. I caught some and put them in the basket too." His dad said, "Thank you, my son. You're a great fisherman. We will ask Mom to cook them for our dinner." His mom was standing and mumbling to herself, "I think Ulu Malatua is not dead. He's coming back with his father." When they came, Ulu Malatua ran to his mom and told all about how he spent the night deep in the ocean. His mom listened attentively, and when he was finished, he asked his mom to cook the fish for dinner. He ate all the fish and left only 2 for his parents. And when he was asleep that night, his dad said, "I have another idea. I'll make a bigger oven. I'll kill one big pig and put 100 of taros, and I will also put him too." When morning came, his dad told him all about the idea, and Ulu Malatua said, "Oh Dad, I love the idea." And his dad made a bigger oven and kill one big pig and get 100 of taros, and also put Ulu Malatua in.
his dad said, when the food are ready, you call out. And when the food was ready, Ulu Maladua called out, Dad, it's ready. And his dad was so surprised to hear it come from the earth oven. He ran in and buried the earth oven. And to his surprise, he saw Ulu Maladua still alive. Ulu Maladua said, Dad, why are you so late? I ate the whole pig and left only 3 towels for you and Mom. When they were having dinner, Ulu Maladua said, Mom and Dad, I know you guys are trying to kill me. I will only die if you cut this only 1 hair of mine. And when he was asleep that night, his mom took a pair of scissors and cut the only 1 hair. And when morning came, he didn't wake up. He was dead. That is the end of my story. Kambalo Piana Kinder. Thank you for your interesting story. That was an interesting story. Kaya wala daw mga David na John Jack Dal na school. David.
jual beli rumah ada orang. Lalu kan lucu juga. Orang lain jual beli rumah. Gimana? Rumah juga ada orang tanah.